Mātou whaafitai fo le fiafi lo mātou tua. Me o malawa wai whaia moi mātou lau whanau le aso. Whaafitai le aso atoa mai le tae au si o mai le fiafi. Lau tau singa ia e mātou. Mātou mawai le aso whaapopoi le aso lo mātou wala tama. Whaafitai tele lo wanga le lei, lo alofa ma lo whaamaoni. Mea umana e whaia moi mātou. Wau mea alofa ese na mātou maua mwhaongaina. O le ola ma le malosi, lau puipuinga I lungo awala mesa mātou wheo iai, inai o mātou mātua ma e na nonofo I whale, sa e tausi ma leo 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 tua I mātou uma. Leo mātou o lia mai li fiafi lo mnuia, whaaftei tele tama, mātou te whaafo I atu le vi inga I atu, ia vi ia lava oia no mātou le Iesu. Mātou whaaftei le tua no le whaalutanga o mātou maua, o le tongiola e ala le soifua Iesu, Mātou mau ai le wha moe mau ai le tua leo le tanga, mau ai le ola e whawa vau o umana e saunia moe mātou. Mwhai ona mātou ulu whale atu le mea silo no pa ia. O le ola e whawa vau le langi o e saunia mai moe mātou. Whaafitai tele le atua ia vi ia lau swafa e whawa vau. Mātou mai le fiafi le atua e whaiala mātou Paul Klame pe ona masani ai. E le mwhai lavona mātou o loa e mātou tiri o atu I ato e lo mātou tua mana o mia lau whatasi mai e te whaau mai ma e whaamanuia mai le fiafi le mātou Paul Klame o le mātou mta upo le a fola lau tuspa ia ma o mātou whaita wina ma o wina le tua o lau lava upo e le o se upo I mātou lau o fionga e whape nao na mamana o iau o fionga pa ia o lo iei tono lau tuspa ia Mātou te susueina malo mātou te tonu le tua. E mātou te mana mia lava lau whao unga e te whao uina ai lau upu. Mātou te wha longo iai e le ngatai lea. Whao ufo I le mātou ngā luenga o le folo folatu. Ma lea o atu lau upu a wā lava le tua. Ia le so swani soifua ma o langa wha le nganga I mātou uma lava. O lau atunu o uso matua whawhine. O le a mātou mafuta le nei pō le tua, whanau wha le nganga le tua mātou talo I lau fio le nei fiafi, a lofa mai ma whaau le mātou whalongo ina ia. O lava lau upu I o mātou loto, fua mai eini fua le lei, a wā le tua o mātou o langa fia au na ma whao ngā ina mo oe. Ma lo fina ngalo, talo le tua I wha manuia u tangata le nei fiafi, maua fo I steimi I wha manuina. A wā lava le tua le mātou mawhitanga, mātou te whaalongolongo I lau upu le nei taimi. Ia, mai a fo I le nei fiafi umal ngā luenga. Tu maupe ia te o le vi inga, o le whaamanu, ma le whaanei tanga. Mo le whaatau wa ia I mātou. Vi ia lau swafa Iesu lo mātou lii, ma lo mātou whaola. Amene. Talofa sa mo le fiafi, e le pa ia mal mamalu, o le whaasausango fo si o tātua tunu. Si o tātua tunu pele fo ia, mai lawa fo I ona maunga tele se ia hao I ona maunga iti whaatalofa atu le pa ia mal mamalu si o tātua tunu I tupu mai si o tātua tunu le nei fiafi le ngata fo I lea whaapitos whaatalofa mona I o tātua au na pa ia le tua e so se whatawhaitau langa o whaafonga mai matapo I mai le nei fiafi le ngā luenga whaatalofa atu I atu tau le swafo Iesu lo tātua li I mo lo tātua whaola whaatalofa I nai o tātua mātua tu asen sina o lo tāpo I mai o lo mafuta mai le fiafi le tātou Paul Klame, pata lofa whaapitoa ia te utau, ia ma ia manu ia tu le tua ia te utau, tu sai fo I ma le tātou mafutanga le le fiafi, ma lo te talo, ma lo te apuai, ia lava le tua. Pata lofa I nisi o lo o I tonu o whalpuipui, o lo mau ma le tātou Paul Klame le le po, pata lofa atu ia te utau, elega te fo I le pata lofa atu Nisi o lo I tonu o mauta ngase o lo whata o toli ai, nai tua asin sina ta mamatina, ia uso mtua whawhine o whanau, po whalava se whalemai o lo o whapenao na whata o toli ai, ni fiafi ia, whata alo whatu ia, ma whamaisi atu fo I le ngang o le tua, nei fo I fiafi, ma nei taimi o lo no fo ai, I tonu o whalemai ia, ma no whanga o pupuanga, Ia fo steimi ia e toe fo ia I le whale ma abel moenga ia ma abel vi inga I le tua. Whaapitol whaatalo whaatu I si o tina ia mama to ono lo ia I le whalmai I miro mua. Lo ia I masi o mātu ainga ia. Nga le leile tua ia toe mama to ono ia I le file mo le tua ia le no whaamalo longa
ia te o le tina e tu sai mama i o le tino. Ia, le ngata foilea e le whangaloina le fiafi le au whengaluenga o lo ngā lulue e le fiafi so se meo e ngā lue ai tonu o whengaluenga ia le ngata foilea o mauta malawa le ngata foilea o lunga la wole tele tonu o ta vale o lo ngā lulue le malu le tunu whata alofa atu ia te utou le ni fiafi ia mamoli atu fo il wha malo le ngā lulue malo le sa ili malo le eli ia le na a le whamalosi lava ngalue. Ia, ole ale mwhaifona survive. Olo le nei lalo langi mai mese nei atunu utatu te iai. Ma tele pili, tele me whai. Ia ai whaptai le tua. Ia olo mawala ngā luenga. Te tua ai siau ainga, siau whanau, siau tōlua. Ia ma ainga poto, ia le ngata foilea. Ole au nanga i tono le ngā luenga le tua. Whamanuia le tua i tiute mawhaiva o tama whana o Samoa. Le malu le tunu o lo whenga i mga luenga le fiafi. Wa ta alofa le pa ia ma le malu o sio tātua tunu o lo tala wha auto le neilo le langi so se tu o le kelope o lo maua ma le nei pol kalame. E le fiafi ia wa ta alofa atu i atu tau. No nofo mau i tunu ese pe fo i mātou nei New Zealand i au kilani. Ia no le tātua sa ili malo. Po whelawa se tunu o lo e whaafonga mai ai ma e mafuta mai wa ta alofa atu i atu tau. Watalofa whaapto i sisi o whapenao na asia si mai fo i tono au kila nei. Malanga mai Samoa, malanga mai Australia, te lola i ia nai whanau fo ina malanga mai Australia, whanau i Karisia, i aringata fo i lea, whanau e patino si o mātou tina matua ia te sia te utoi, no naso i fuol neiva i aso peo na mātou ia i le astonai, fit iwa se fulu male lua te usanga o le tina a o le losi o le savali. Ma losi e alona soifua le tino. Ia me se fōra soifua wha le nganga. Happy birthday mama sia, te sia. Ngata fui lea o whanau pele na malanga mai Australia, Samoa, ia ona o le taua o le aso le tina i le astonai. Manuia fōle toi te liwatu, po i lava, nisi na malanga mai ia ona o whalewelave, ia o mawhitanga, e mese o mawhitanga mainga, whata alofa atu, ia mawhamanuia atu i atu tau, toi te liu, se aso mai ia whamanuia le tua. Ia whai fōi o se whafonga mai se tasi le fiafi, o se teimi mua nei, o lo mawhuta mai whalongolongo mai le tātou Paul Cramel nei fiafi, whamanuia atu le tua i atu. Oe, le tātou Paul Cramel nei, o le tutu le Upega ile Loloto e peo no masani ai, au nātu ai fōi mtutu atu, ia la auto au nei Poni Fonoti, ia se pa ia foi a fleiva manga lu fa tesi tuai ne fiafi me le fionga ya teito fa ta lofa va ptol sunga teito manga lu atu ne fiafi au no mate tu atu o e ala le pol klame o le atato fionga ya ne fiafi vi le tua ia sanga fa foi pele vinga le tua se mali le tatu fo longa fa tu sanga lewa to foi na ma vai atu o kuso la tatu se atu foi lisima sin fo o le nei tau sanga. Ia, ma o la talata atu fo i le whai unga le nei tau sanga. Me le mo le toi le wha malo le soifua, malo le tautua, malo le ngā lulue, malo le au auna, le ngā tau ngā luenga o tiute tonu e kālesia. Ma so se mea lava o lo o ngā lulue ai ma au auna ai. Ma alu fatasi ai le tātou whai ngā malanga wha le tau sanga le nei tau sanga. So evi ia le tua. Me se foi nai e tātou whanau a onga, wha malo le ia tu tau le whanau ia o onga o lo whenga iai. Ia, ia lava le tua le ni fiafi o le tātou Paul Clamé le fiafi. Ia, o le a tātou o tātou Paul Clamé. Ia, amata i le ni fiafi. Ia, mai o te loi i lava fo inai so tanga i le tātou mta opo e pe ona mawai atu. O ni vaenga fo i o le a tātou iai pia lava i le li o lea o Paul Clamé a le tua yaso muni muli. O le tātou tala noa i le tāu tele po lea o le tātou malamalama le whailonga o le toe fio mai o Yesu. O le fia neu te mana o te tala noa i le mea o le atupu i le anganga o le tangata i tua atu o le oti. Talo le nei Paul Clamé te mawafau o le ara bawoni nai mai aso se lua i tala noa i nai. Ia on tātou tala noa i loa le vai aso i tua atu.
i stato mta upu le sao tama. O le nei foi mta upu. E whaata waina i tele tama awa o lo whaata waina mai ai le whaata oto leo la tatu whaata waina le fiafil nei. Ia tama, ni tama sto lua. Ai o le au tū leo le tatu mta upu ni fiafi, le au so le ni fiafi, uso mtu wafini. Tatu te fia tala noina le mea o le atupu i le anganga o le tangata i tu atu le oti. O e ele o onga whaperetani e ta o le intermediate state of a soul after death. O lono winga o lea o onga e whata tau tonu lava lea o onga i le mea i le anganga o le tangata mai le taimi oti ai. Se iau o lava i le taimi e toi tu ai. Wa le ima sisi e le toi tu. Se vangla wa fio mai Yesu o lai ola le tangata. Wa i tangata o le aola pea le taimi e toi fio mai Yesu. Pea ma vai mali atu ia le manufe ai ma taimi o le fitu tausanga o pupo ngā. Pea whaiti te tonu i ai. A o taimi ia tātou te fia whaata waina le fia whilnei. Tātou te fia whaata waina. Le taimi o ti ai. Awa o le mele o le tupu. This is the reality. It is what is actually happening. It's happening right now. Every moment, every day. O taimi umalava. O le mete o le oti. O le oti o le tangata. Ma o le telitonunga la whaakirisiano. O lo tele ai fo ile ese senga i tu tonu le li o, i tu tonu lava o le li o lea whaakirisiano. Ile manatu lava lea e winga, po le mta upu le winga i le anganga pe aoti, po whea lui ai. Tau iei fo isina whaanu numi le titi. Ile tūlanga o manatu o ese ese. Ona po whea le mea e halu i le anganga o le tangata pe aoti. Where does the soul of a man goes to after death? Whea lui ai. O le visili. Pe iai se isi wha moe moe. Pe aoti le tangata. Is there another hope? Or shall we say, is there another life? Is there another existing of a soul? E se si ava noa e mawhai ai o na toe ola pea. Ia le nganga pe aoti le tangata. O nai fisili na e taulanga langa tu ai le tāhua o le tātum taupu. Ai avatu e fo i mase fisili fa pea. A o whela. O whela e alu i le nganga o le tangata pe aoti. Le mzalo le sili tonu ale taum tātu fisili ai. O whea e alu i le nganga o le tangata pe aoti. E tāua tele la le fisili nei. Awa o le fisili nei, e te tau ono tātu tala noa e lona tali. I se tala noa e manino ai, i le whaalongolongo o le tangata, tātu tangata tangata olo ola masoi fua. So everybody that are still alive, existing in this life, in this earth, e te tau ono tala noa le visiri la. E le tau fon tātou whiwhiwhi tātou tala noa toi ngā me, le not an issue, but it's a subject. O le mata aupu. Tā ua. A wani o tātou whiwhiwhi tala noa i le mata aupu, ne leoti. Le anga tātou te whioti uma. Le lofi po i nisi e pele isi o tō ainga e le mawai atu, e le 11 mawai atu, o na mali liu. Ai tātou te le lopo, o i le so mai, o tātou. So, death is a real thing. It can comes at any time. E mwhaiona tupu le oti so steimi. Tā ua tele lalo tātou tala noa ai. A wā ole a mwhai ai. Ona a mai ai tātou. E ui lava e tala ese ma ese tele tonunga. E mana i ole tātou tala noa ai. I fo steimi mai lau tala, mai sau fisili, pe mai sau whamtalanga. Wa soa mai. Wa e tā ua tele ole tātou tala noa i mea nei.
O mene se taun tātou tala noa ai. E le taun tātou whiwhiwhi pe pala ai e tala noa ai langa o mea. O lea nga i tātou. Ai fuol tātou tala noa ai. Fuol tātou tali. E fuol tātou ba ili ina o mea umama aba nei mai ai ia. Le so sia ma le mātang o fie. E fua mea umalava. Ile upo le tua. Le fua la la te umwhai atu. Whea lava la tātou a ngai ai. Tātou te umwhai a ina i o tātou o. E whao ngā mai i le fionga pa ia le tua. O le fisiri. A o le hala le mele wha mai i le fionga le tua i le. E winga i le am taupu. I le intermediate state of a soul of a man when he or she died. O whea lu iai. O le ala tala le tusu pa ia. O lo iese tala matang o fie lava o le tala whaangongo na whea Iesu o le whata oto i le tuse luka lo na mta upo sifulma le ono. Whai upo sifulma le iwa o le tosu ma le tasi. O la isi teimi mulmuliane o le atatu whaita wina o ina. E maninoa o le amoa mai el tatu tali. A o se whata oto lo whata tau ini ta maase to lua. O la salo. Ma le mau oa. Ma le tangata mau oa. So later on we are going to read and get an impact from that particular story, or a particular parable, o le whata oto. A le memo mua lava tātou te fia tala no ai, whaso ai. Tātou te li whaita wina le tala lea. O le tāua ia o le tātou vaili ina, ma tātou tala noa, ma tātou siri. O le alea meo le oti. What is death? Le alea meo le upu oti. O le alea winga, o le upu i le tangata. What does it mean to a person, to a human? I le tangata o le ola. O le ale winga o le zile, o le ale oti, o le asautari, o le ale oti. O le ale winga o le oti i le tangata whatuatua. O le ngangana e leni, e rua ngangana, o le ngangana e leni, ma le ngangana e peru lea tātua, e mai ona winga na tātua whtango filea. Fo lea e mai ia ni mea e mwhawna tātou maua se māna maanga. O le ngangana e leni i ele upu o le Thanatos. O le Thanatos e le upu e leni. E whapelo na whalili wina o le upu ngā le Teth i le uwha Britania. A le Thanatos ia po le oti i le whasamo. A le winga whaale e leni ua le ai se manava ia po oti. Pe ua te tea le tino ma le ngang o le tangata ina ua le ai se manava. So the moment that the breath of a person halt or stop. Mai la le winga o upule a le Thanatos, lono winga, ua le ola. Wa it's finished. The end. Ua le se mea. Ua i le ola o le tangata sa ola I lunga o le funga ele. A le ngangana e perula, but the Hebrew, tau iei la sina no loto le titi, o le upu e ta o le maveth o lono winga. O le te anga o le tino ma le nganga, e tai tusala ma le wha eleni. Luinga o le oti le o le tino. O te tea le tino ma le nganga. O oti la le tino. O le vahenga lo na lua la o le winga o le upulea. O le oti fa le nganga. It's a spiritual death. O le te anga lea o le tangata ma lea tua e fa vavau. It's a eternity separation of a man or of a woman from God. O le te anga, o le upu te tea, a le te tea ma le maftanga ma le ainga, e pe o le otil tino. Wa le whape na le winga, o le whawinga ina o le te tea I le tino, I le otilea, pe anō whamtalaina. O te tea matangata sa lato mauwhatasi. E le ngata I te tea matangata. A ua te fo I le tino ma le nganga, winga walu ese le nganga le teimi oti ai. A le winga la le upu le o le maveth e le upu e peru, e le ngata o le te I le tino ma le nganga, te fo I matangata sa mafuta, oti. A o le te anga
ali tangata ma le atua e whaavavau. O le winganga ka o le me ka o le oti whalenganga. Wa separate mai le nganga o le tangata e le to e yaise avanoa e maua ise maafitanga a le nganga o le tangata ma le atua. Pela kene se lua fai po sumal fitu le men tupu ya atamu eva. O le polo inga lea le atua na fai ya atamu eva le kene se na e lua fai po sumal fitu mai o le aso e lua te a ai i le fua le la au. E oti ai o lua. E mantaulia la nanga sala lo atamu ma eva ina ua leu stai le polo inga le atua. Oti fa le nganga lo. Mantaulia, e le i oti il tino le taimi nganga o la. A le mea utupu, wa separate ma le atua, oti. Lona winga, wa misi el tangata le mea sa te tauna iai ma le atua. Mea ngā le tau mai e paulo o le glory. We miss the glory of God, or we are short of the glory of God. Wa tutuli e se tātou, a wa leo i tātou le pelua fisa no tātou toi o ton. Wa separate mai i tātou e le atua. Mai lona mamalu. Aisa, ongo le mea ta o le angsala. A mataulia la, o le angsala lea. O le fui mai, e le onga la apostolo Paulo i le Roma e ono, lon fai pue lusu mal tolu. O le to tongi o le angsala. The waitress of sin is death. Ringa o le to tongi o le angsala. O le oti. O le oti la ngai ta umainga, o le te tea. Lo ringa o le totongi o le angasala, ai a le tangata ua angasala. O le oti po ole, te tea ma le atua, e whaavavau. Ala tātou malama le winga o ngala apostolo Paulo. Na paua le mea e cancel ai, paua le mea e ave ese ai o mitele le whaasalanga lea. To ave ese. O le maua e le tangata o Yesu i lona soifua. Ona cancel la ia lea. Po maul mea ka o le redemption le, tongi ola. Ave ese la ia lea o le sala lea, po le oti lea, te tea lea nganga ma lea tu, a uto e whao la ina lea nganga o le tangata. O mawala lea mano o le tangata. E to e whaiela maftanga ma lea tua. Na o Yesu, na o le whao le tanga. Na o le talia o Yesu, e to e mawai lea mano lea. A le tata utala noe le tau o tele o le winga o le oti. O le oti, whaale nganga, o le te tea, o le nganga o le tangata, ma le atua, e whaavavau. O lo luinga la, o le oti whaale nganga, e lua o noti, e ifo il mea o le oti whaalua ngai tau mai il tuspa ia tu se whaalinga, tau po ilusu maltasi, o le oti whaalua, o lo winga, o le oti whaalua, po le oti whaale nganga, e le ngate oti il tino, ai to e oti fo ile nganga, o le tu e mose maftanga ma le atua. La sau ni alu se oti, e alu le pafi. E na le pauala avano e toe maua mai le avano le, peon tatu, peon o tau, na o Yesu len sau faile tongiola. Ma sa al toto Yesu. E tu tongi ele, tongi sala le moi tatou. Fa mai le, o te fifai tau ina le, le mau autu ma le pole se mau taua le fa autu i ai. Ia, ma le fa oto le stembul muliane. A le mau le, o le luar kon ni tolo no tau poe lima lon fai poe valu. Usum tu fa fine, fa pelo no fai tawina. Ua mātou loto te tele. Ma ua sili lo mātou nau. Ia o ese i mātou mailitino. O upu ia paulo no fai a koronito. O upu le tangata o le tau talatu ua nau o ia ina ia oti ia ai alu fatasi me Yesu. Fa mai, ua mātou nau. Mātou te mana nau. Yo ese ia mātou mailitino. O ese mātou mailitino luinga lo te utala i lea nganga, i alu lea nganga. Mai paulo, se o mātou manau i o mātou whiotia. Se ia separate mai mātou mai o mātou tino. Ai si i o mātou nganga e nofo whaatasi ma le li. Amen. Nai sau wha mai, o mātou manau i o ese i mātou li tino. A ia no nofo i mātou ma le li. O le separation la le tatu del noi le fiafine, i le oti, separation. O le separation na o le tino lava, o le oti o le tangata, e le o ia ke riso Yesu, pe le o iai se whatuatua, pe le o iai ia te ia
se mafutanga ma le tua. E oti angata I lo le tino. Uma. Ma le oti al tangata. E oti ana o le tino. Ai faa wau pea le mafutanga. Faa le nganga ma le tua isa. O lai ola le nganga. Ar au tūla o le tātou mta upule fiafi nei. A o whea lai o iei nei nganga. O wheo iei nei tangata. Al ma nei e o le whai upule ana o whai tawina nei. Tātou te ilo ai. Mai paulo. O le te tea. Ma tū te whio esi. We want to separate us from the flesh so that we can be with the Lord. No nofo o sao ale mea o lai whaatali mai leli. We are confident, I say, and would prefer to be away from the body to be with the Lord. Tō tele la tangata usum tō whawhine. Wa masani le oti le tātou te wholelele. Le normal death, oti le tino. Umalo, noti. Ya, whai le sauninga. O tanu. Ya, whai le lau awa. Whai mea uma, o ai. Oti. O le tino lea. Masani I tātou. So we are so familiar with that death. O le oti le tino. Wa listangata. Ngā le pāwanga le melo na mawhufau. Nā le oti lea. Me whailanga ya leina tangi, whanoa noa, ia wai tau tātou whitangisi. Ese whitangisi, o lesi tangi. E tangi e leise whamoe moe. A o lesi tangi. E tangi ona o le fia. E le ngata whanoa noa. A lai ai fo I male whamoe moe. Pea whaina te loa. E toi tū mai, le tamā, ma le tina, po le atalii, po le awhine, po le anti, po ai lava le tangata lea e ta atia o le ave tanu, po le o tanu, woti, tangata e le wha moe moe. O le oti la ngai masani e tele tātou. Ai wha le lau I loa tele, le oti wha le nganga, le oti whaetu, wha le lau I loa tele. Le oti lea tātou tala noai, o le oti e iei le wha moe moe, e oti, ai iei le amanoa o le nganga, e ola I pea. E le, o le tele o tangata e le fia su e iai. Aisa mea le inga le fia su e ma, nau tangata e fia sa ili lesi mea lea, le oti lea le ngata, le iei le wha moe moe. E tele a mafuanga, e mumusu e lolo nei unga. E mumusu e lolo nei unga, pe a whai oti, ai leo ia ke riso le soifua. Pe a whai oti le tino, ai leise wha moe moe le nganga. O lisi mea mumusu nei tu oi langa sala lai o lai. Langa lai whamaila o ngā le apostolo Paulo. O le tutongi o langa sala, o le oti, po le tetea ma le atua. O le ola e whaavavau, o le me fōa I fuina mai le atua ia ke riso Jesu. Roma e ono whai pelusu maltonu. Loinga I le fia wha longo tangata I le memomua. Wafo ele o mana mlamai. O le oti, o le tutongi lea, o le angsala. Ai se I tātou tala noa la uzum tu whawhine. O lesi mea lewa, mo ngalona o ele mele no me ele lisi le no tuange. O lesi mea le no le fita no al telo tangata. E fa le tau o tele mana tu mama I el to telo tangata ile mele aisa. Ona ua whaase se ina I la tau li tele o onga whapea ele ai lava ni nā mea whapea nai tutupu. O le atua le tātou te au ne, o le atua te lele alofa tūno, e le tai a whapea ngā le atua a tātou. E le ia ngā whaasalanga, e le ia ni nā mea, e tusape tau te oti e tātou te oti leanga, e whaamangalo a tātou e le atua. E le fie I loa e le tō tele o tangata langa ua whaase se ina I la tau, isi a onga, ma mea I whapea. Fo I au te popole le a whaine, le tai anga tō sa te le whapea ngā le atua. Whapea nā. Ia na mea noa I ale le o langa o lisi tangata, ma le tō tele o tangata. Na le leo se popole le tā ua o le mele tātou te fia, tala noa ai. O whea lu eile nganga o le tangata pe auti. Se tātou tala noa lava lai le loloto o le upule o le mavef, le upu e peru, o le upu e peru o le mavef. E le ngata uoti le tino, o le to iai se mafutanga ma le ainga, ma tangata o mafuta iai, po le upule o te tea.
ai ua le toe maua fo'i se avanoa e toe maua ai se isi maafutanga ma le atua e o lava i le whaavavau lava, loinga ua te. E winga leo leo pule o le mavef, o le oti ua te, pe a whai e le ai se maafutanga ma le atua le taimi a ola. Te e le whaaolotanga, te e ina Yesu, le aise, le ola whaapa i ina, le aise ola matau le atua, lona winga, o le taimi lava lea na ola aiso mtua whawhene. Na o le pau le na o le ava noa sa maua e le tangata lea. E whai eise la maafutanga ma le atua. O se maafutanga sa finangalo le atua te tau o na o i le whaavavau. Ai pita iane, o na uoti, ai oti, e oti a le tangata mio le tonu. Oti e leo i eise maafutanga ma le atua e ala i le whaolatanga Yesu Keriso lea lava e alanga le teimil nei. Lea lava e alanga le teimil nei, le whaolatanga. A lea la ua mavef, lea la ua te aisa e oti e leo i eise maafutanga ma le atua. Misi ato Yesu Keriso le soifua. A rete le yo manatu o tangata ese pea na utaua. Maua foi tono le li o leo e ka le siam tel tonunga wha Kirisiano le tele o tel tonunga. Tele o tangata e winga le oti. O nisi e manatu e wha pe o le oti. A oti le tangata o na moe leo lo na nganga. Se i o i le wha masinonga. E lo ai po fea i ai po le langi po se ori. Tele lo i ai po lalo manatu le na tel tonunga. Me ka o le soul sleep. O nisi e manatu e wha pe o le teimi oti e le tangata e whai ai lolo na whaamisinonga ma awina atu o ia ele taunu unga e whaavavau. Nisi foi tangata e whape a oti il tangata na toeola mai lea pe reincarnate mai tangata lea i sisi awala. Po se isi fofuanga o lo iai o lo ola pea i alo nuinga e whape ala manatu o tel tonunga lea. E mwhinga e toeola mai, a e teola mai e pe o se, e ola mai se pe o manki, e ola mai se pe o isumu, e ola mai se pe o pe o manufelelei e koe reincarnate mai lo nganga e sau i lesi form, it will be reincarnated into another form ke le lo ya oi polaso tel tununga il nato i ngā mea ele fia vea ma isumu pe a woti a ele se fia vea monkey pe a oki le ai e mga kako ki o sa o me taung tatu wo ia wal tel tununga e mai se atunu asia atunu ia foi le ia le au Hindus ma le au vaenga ia Buddhas kamanga te tonu ai oti avisa alusa o le formo le isumu po me fa pena oka au nisi la foi a mese la le Kirisiano la fatu tua pe la ole to telo tato pe fola lo tel tunu e manatu e fa pe a oti le tangan o na alu le lo na nganga ise no fanga ele tu mau na la wo fatu ise no fanga lo no inga e lua no fanga e fatali ai le taimi o le toi tu ma le wha masinonga muli ma le unga o lona taunu unga muli e wha vavau tātou wha tā waina la le manatu e oti tangata uma ma lea la tātou e ngai atua ngai i unga ia po wha vavau ia lua o ngā le tātou te whia taunu that should be the conclusion we want to get into o whaavavau e lua, the two eternities. A le tātou te whia, ai toi whia ai tasia. Ma whaata ua lava ia i tātou, usum tu whawhine le whiawhi. E oti tangata uma, e te oti, o te oti. E oti tangata uma, e le ai lava zesi e le oti. O nisi la, a tonu e whio mai lava Yesu o la e ola lisi tangata. A o leo langa mani sui fuanga ni tātou te lei loa po a whele unga, po a whea whio mai Yesu. A in paula mea le tātou te vavai, our focus and what we should believe that everybody will die. E oti tangata uma. O leo manino e oti tangata uma e pei ona moli maua mai le fionga pa ia le tua. E pe reiva ono no fai po e lusu mal fito le iu whapea. E pei ona tō fia fo i mō tangata uma. Tangata uma, ia tasi lo lato woti.
ai mulmuliane, o le whamasnonga. Nā lai sau whapena wa mai la pustolo polo. Everybody, individual, has an appointment time with God. Wha mai o lo tō fia mō tangata uma. Pe o le upu atofa mō tangata uma. So it's an appointment for every individual. Rominga e oti tangata uma, ese teimi oti tangata uma. Ai whioti uma tātou. Ai o te fia whaita wina tua fo ila le, tusi lea. O le whaila unga lona mata upu iwa. Ma nei e o upu o le. Ale poto Solomona. A nei o le launga la ti a kono nafi mai il tusi lea le whaila unga. Mata upu e se fulu ma le lua. Aka, le ma neia. A lea lau te fia mai e fo ile. Tusi lea le whaila unga, o lona ma tau puipa. Ne whamatala mai tātou, le tau tele o le tātou loa. E oti tangata uma, le se le oti. Ta mai la ia lea, o le whai upu e lua, tau puipa. E tutusa o no o mea uma i tangata uma lava. E tasi lava le mea e o i le wa mio tonu, ma le wa mio leanga. I le ua le lei, ma le ua ma le ua mama, ma le ua le mama. O le na te whaia taulanga, ma le na te le whaia ni taulanga. E pei o na o i le tangata ami o le lei, e whapea foi o na o i le tangata angasala. E pei o na o i le na te tautō, e whapea foi o na o i le ua matau i le tautō. O iai le nei mea leanga i mea uma lava o whaia i lalo le la, e o lava mea e tasi i tangata uma, wa tumu fo i loto tangata i le leanga. Ta longo la i le whai ungo le whai upu. I le whai upu e wha. A wā o le u whaatasi i e ua ola uma, ua ia te ia le wha moe moe. A wā e sili ona le lei o le uli, ua ola i le leona ua mate. A wā ue ua ola, ua lātou i loa e oti i lātou uma. Ua mangang tau mai mele ko kusa uma ya ka uma. A oe woti la tote le loa se mea. Ua le ai fo i se toe tutongi i a te lato. A ua faa ngaloina i lato. They disappeared and we will forget them after a long time. Woti wa luatu wa uma. Dano winga. E tau mai i le tusi a le whailaunga o Solomona. E tutusa tangata uma, e o lava i le oti. E oti il tangata le lei, e oti il tangata le anga. E le whapea a e ko anga le loku, nga e le oki e lea. E le whapea e wha maoni lava i mea uma, ma o le tangata mi o tonu, ma le lei, lau soi fua wha le nganga i lau lava silsila. Nga e whapea lea, e le o le oti a joe. Pe o le aho o ni o tausanga i se lau, e vavena fioti i tangata le ai, e pule lava le atua i le taimi o ti el tangata isa. A le nau whaitawina mai le e peru eiva. Wha mai ua tofia, o le ufa Britania, we are appointed. Luinga ese taimi o kako appointment. A zon pongala, o lisi kaka e saungi langa appointment. A o lisi kaka e le saungi langa appointment. A e saungi e kia loe vai sau loia. Ai saungi a kia loe vai sau fomai. Ai saungi a kia loe vai le konsula o Samoa. E ke mo ka penga lei. Vai au documents. E vai ia me umai mga o mia o lo passport. Fai fa le leo lava i ke le alu kongu mase laulu ve ua aisa. Lai ke lo. E honor gaka le kia loe vai. A lo appointment. E oa nga e alu fomai. Fai fa le leo la e. Winga kaunga ka ele lei vange le fiafi e ka ele lei alu ai asa langa o lai ke alu vai foma ke ufa mal foma e ko lunga wa ya ko ngom kwa fa le ko ngwal me asa e manga o mi le kwa langa le appointment men nga a o tato e ta pena le lei mo appointment ya ta pena le lei mo la wale vai le loia ta pena le lei mo la lu vai le foma ai mo kwa le ka penga ka ko molo waso a tofaina e te oti ai. Wale ta penga li tangata.
Na e whai ai pea ole. E pea ole langi al tau ainga. E pea ole langi al mātou ainga. E pea ole langi al kako e kālesi. Ai sea, ka whao, ia o te me o tia. E mga o e whai aku se, e whai aku se moli mauma ngaia. Le ai. A mole e pule ale e tua le teimi e o tia el tangata. Pule foi le tua i langa langi. Wa ele o stato langi. E moni o ti tangata uma. Alvisiri, ai pe tutusa uma i unga o tangata e fioti. O le tali, ele ai. Ele tutusa. O manino mai e oti tangata uma. Ai manino mai foi e lua i tu ai ngā tangata e o iai le oti. O le tangata a mi o tonu, ma le tangata a mi o le tonu. O le tangata na ola matau, ma le tangata e le iola matau. Tangata na whaalongo i le upu, matalia, ma le tangata na whaalongo i le upu a lea po le tala le lei, a e le talia. Le la tātou o e whaitau ia le tātou whata oto. E whata oto whalanga le ana to i vinga koe lau kamanga e whai atu i a la salo, whai atu i a apala amusi, e kwa la salo si, la kui o uso e ko lima la ingolo ta masi, i kau i ele whaalo tanga, kau i ele, le upu ma whai awangi sau se si le melinge, le uke iai, aia, awa tuai, ai whaalongo lai le luka le lau whai tawina, luka sifuru ma le ono alona whai ue su ma leiva, o le tastanga ta mau oa, ua ofu le ofu pa auli, ma le ia vavae, ua tali le leia lava ia i aso uma, ia po ua aifi o lisi whapong, ua aifi e fia ia i mea na te mau i aso uma, nei se alofa, ma o le tastanga ta matiba, fo ia ingoe ala salo, ua taatia i lona whaitutoa le mau oa lea, ua lilo le papala. Ua manao tele ia ai moi mea na pā uifo le lau ai le mau oa, a ua mai uli ia po maile se itulou, ua eto na papala. Ua o foi ina oti o le tangata mativa, whalongo, lea ua o ina oti le tangata mativa. Ngai mawa whaulele se senga upu ian tātou tala noa nei, ma le tāua le upu ma vefleanga u whai atu ana nei. O le oti o le mau oa, o e mina le oti o le tangata mativa mai, ua oti foi, ua o foi le oti o le tangata mativa. Lea la tātou te le oti o le tangata ami o tonu, o la salo, e le o apala ia i la le ma vefleanga u whai atu le upu e peru le aisa, e le ingata i nā le a foi, le mafutanga a la salo ma le tu, aisa, o le ese senga, na ola lavalo na nganga, e le ioti. Na. Mai uoti foi le mau oa, ma ua tanu, ua i se oli, te whaitau malwhai pua lusu malua, ua o foi na oti o le tangata mativa, o na vea lea o ia a ngelu, i le fatafata o apara amo. Ua oti foi le mau oa ma ua tanu, ua i se oli, ua whaatau ngā ina. Ona te pa e lea o ia, ua nei loa ma mau atu i apara amo ma la salo i lona fatafata. Ua alanga atu foi o ia, ua whai atu lo utamae apara amo, ia e alofa mai a tau, ma ia e awina mai la salo, na te fufui le tumtumu o lona tamaitama i lima i se vai. E faa malulu wailo nei laulau whaiva awa, ua oupopua ngā i le mumua le afi nei, ona whai ane leo apara amo lo watali ia e manatu, na e mawau mea le lei i lo o langa, le life le nei tātou te iai, usom tō whawhine, leo toi wha manatu me Yesu, na ola uma o rua mala salo i leo langa, le la ua uma le ava noa la wali i usom tō whawhine nif, wa uma le ava noa la salo mal maua, ua whioti uma, a oe mau, le la vai maua le ava noa i leo langa, we are still living, we are still existing. Le lava tātou te ola. Maua le ava noa. Ava noa lea. Lava noa le mele la o te el tātou whaitau. Na maua fo i la salo o mea leanga. A ole nei. Ua wha oli ina o ia a ua pua ngā ina oe. E le ngata i nei mea uma. A ua tū maule vanu tele i lo tātou bā. Ole mea lea. E le masao mai ai e ua i nei. Ua fia o atu ia te outou, e le masao mai foi o e ua i nā ia te i mātou nei, whalongo le lusu malfitu, ono whai atu i le o ia,
le mau o lea. Lo te mae, lai whai Abrahamo, o te whaatonga atu ia te oe. Ina ia e awina atu e ia, o ia, la salo. Ia e awina atu o ia, ile ainga o lo te maa. Ainga lai whiola e pe o lalangi nge ka ke iai. Whama ia, awai to lima uso. Ina ia molitino atu ia te i lātou, ne i lātou o mai foi i le nei mea pua ngā. Wa whai ane Abraham o ia te ia. O ia te i lātou mose ma le au perfecta. E se si whapunga, lai whai atu ia te utou hapa praise, o ngā ia te utou poni. Ngā ia te utou foi au. Po ile swafa o lau foi au ngai te lotu ai, ngai fai mai ali tala, ngai a te outou lau au auna, e te whaalongo iai le teimi le nei manu e te le ioti, whaalongo i mea whaaleanganga, whaalongo i lau foi au, whaalongo i isi upu e te loe o lai lo nganga, i mai fai le upu o le tua, whaalongo ia o onga whaaleanganga, whaalongo longo i pol kalame whaaleanganga, e so ia whaalongo longo mai maua le teimi mea e lea o ngā, teimi o maua le avanoa, whai mai whaalongo, le upu ngā whaalongo iai, so mai u whai ane Abraham o ia te ia, o ia te i lātou mose ma le au perfecta, ia lātou whaalongo iai, whaalongo i la, whalongo iai i le upu o le wha o le tanga, le tala le lei o lima ma o lima. Tala le lei e Jesu Keriso. Whalongo iai, a ua whape atu o ia, lo utamae, Abraham e, aua, ai a whai e aluatu se tasi i a te i lātou nei e woti, e salamo ai i lātou wai. E se al mele wo ye le mavofau o le maua wala e mai le afi se oli a lai conscience lai inconscience ale tanga lai mala malama lango le fasalanga e fatali ele tu fa mai la natala fa mai aua alu watu ye se tasina oti o linga lau mavofau le vavenga o le sina me o le tele na ola il to tele o tangata kirisiano o vavenga sa ili va venga e kaua kulele me kai pe se va venga ia liu loku i loa ka la kulele me va venga pa wan me le sa ili lisanga kanga me o me fofongia o le fi fa longo i lana fa fi au le sta ia e kaua kulele la unga va ko kupu me se va venga se fa ke ka ko se mengi va venga la ngo si va venga e le va venga mongi amen o si va venga e plan e set up ai ia va venga e moni e ia va venga e moni. Don't take me wrong, because I do believe miracles. A le mele na to tele itangata na mulimuli ai Yesu, taimi o Yesu, mulimuli ai va venga. Mulimuli ai va venga, ele mulimuli o se nau e mulimuli. Pa mai le lilea, a latu se si na tupu ese va venga e koe o lako, e lako ka lai ai. Fa ingo fie ianga li liu o uso male ainga umalo utama. Pa mai le o tolu tumaltasi. O na whai ane lea o ia te ia whaitu leo Abrahamo i le mau oa. Pe a whai la tau te le whaalongo i whai whe au lai ola. E ui lava ina tū mai se tasi na ye woti. E tu sape e tupu se wawenga e makau kia e alu se si nga olo koe ola mai. E tā la i lo ainga. A whai e le whaalongo i whai whe au lai ola le taimingi. Mla tau te le mawhawhai lava. Ona sao mai le mea ngai te iai. Amen. Pe folinga mai e lua mei e popole ai ia le tamalea. E matau lia foi. E leo se tala moni se mena tupu le mele nei. O le whata oto. It's a parable. O le whata oto na whaia Yesu. Au mai a Abrahamo mai le fia afe tausanga mai le fia ngai tuai. Ai avatu ma Abrahamo mai fo i mala salo i teimi o Yesu. Ko ngeki ai loa i nai Yesu tangata o le fia ngai tuai ma tangata o le fia ngai fo.
e la tu te iai fatasi i le ola e whavavau. A wala na mai Abrahamo Yesu. Langa fo Abrahamo o le tamao lau whatutua. O le tamao tātou. Tamao Israelu i le tino, a o le tamao fo i o Israelu whaale nganga i le vei tātou. Wa isi tangata whamei reo ka kou Israelu whaale nganga. O tātou o Israelu whaale nganga. Aisa, a tātou wawa ai i whaamanuianga i ana whaamanuia i le tua ia Abrahamo i le kenese surma le lua. Whamai le tua ia Abrahamo. E whai foi oe ma whaamanuianga mō ainga uma o le lalolangi. That's it. O le vesiri la. Ngā o mai le ola o Abrahamo i le taimiri ngei tātou te olai o tātou manuia e misa isala e lungi whaka awhanga ngau senturi nei. Le ai. O le whaamanuianga le na whai le tua i Abrahamo na awala mai le seed po le fatu po le fua. Fua tangata, fua o le atalii, o le atalii, o le atalii, o le atalii o Abrahamo ai o Yesu Keriso. O Yesu Keriso lea na mafua ai na whaataunu i na mai pe na whaao maia le manuia, le whaamanuianga lea a Abrahamo i ainga uma matangata uma o le laulangi. E alai lea, e alai le wha o le tanga ma le tala le leilea. Tato manuia o no le tala le lei, anga le tala le lei, anga le Yesu, anga le upo Yesu, anga le tala le lei, whapengi ala ke lo ala ai kangaka Samoa. Me monia. Ke le lopo la tūlanga iai o lai Samoa le teiming ei from 160 or 150 years ago since aili ala tūtala le lei, ke le lopo la meo iai Samoa ai, e lo tel tonu. Anga whapea e leo mai missionary mo le tala le lei, yo oku Samoa le tala le lei. I wonder po le ase tūlanga o loi Samoa le teimini, te le loi atoe. A le manuia so o le i tangata umalo langi tangata whaatua le whanau whaale nganga Abrahamo. E manuia a inga uma, e manuia nu uma i a te oe. O ina whaatau nuina o Yesu, ina ua whaia Yesu le tongiola ma le whao le tanga, mo i tātou. O au sum tua whawhini. O le nei la whaatau o tō tātou te tala noai. O loo mai e se whaatusu sanga i tu a inga tangata e to lua mao la winga sa ola i le lo langi nei. Sa i lava no e tasi. Nanga e tasi a lava no e maua le tangata e ola e le lua. Tasi a. O le tala la lea, whaate oto Yesu. E a mai e se wha malumanga, o le whaatusu tu sei no i tu a inga tangata e to lua. Two characters. O winga o le tangata. E tasi ale winga lea e tatu e mai ale tele i o me ese winga o tangata. E ola i lalo ifo o le whenga inga ma le tua. Ma le tangata e ola e au noa ma le tua. Lale mea le rira na whai. A mea na tu mwhai al mau oa. Ai le leia ai lana laulau ai. Ai le aise alofa i le lati tua oi. Le aise alofa e ave aise mea mala salo. Loinga o le tangata whaamawalunga, o le tangata foilea mana o tele, o le tangata fefete, o le tangata ele manatu isi tangata. Na ola lava ia i mea ua maua e ona lima. Ua na le whaonga ina whaamanuianga na whaamanuia ile tua ia te ia, e whai o ia ma whaamanuianga mo isi tangata. Langa ia na whaamanuia tātou ele tua le telo mea, ina ia whai tātou, so that we can become blessings for others. Amen. Ai ala le mele ilo mai i le character o le lile. Ese mamao ma le mea nei i la salo. Le mativa la salo. Ai maua lunga lona whaatua tua i le tua. A le mauolea. Tele mea. Leise oi. Leise popole. Le pata inga oi i se mea lava i se no issue. No problem. Ola fia i mea uma. Ai o si onu whaala lava i le taiminga ola ai. E le ai sana maftanga ma le tua. Pe o le ola whasamsama noa e pe te loa tu lau ala fiafini. A ola le tangata whasamsama noa e le aise tua. E le te tonu le tua. E tu tusa le leia ma le meola.
me mo ia aisa langa fo ia pele meola on pe ave tanu ele ise reincarnation o le nganga o le meola fa pena fo le tangata o ti ele sono fa moe moe pe al meola nga uma ave tanu faile lau ava ia e fa fele nganga ele ise me o tupu le nganga alo inga woti fo ima le nganga separate from God for eternity e fa vau lava ele to yaisa na maftanga e maua male tua aisa le fu mai le ava no e to maua el maftanga le tangata male tua ono le sala tamu e ole o sau le tua o sau Yesu e fa le tanga fa le tongiola talo fai a Yesu sa mai lon so fu ai te e tangata mo te Israel mena te vai o le polonga lava Israel o mai al temine feololo mai ina ua to e fa fo ele tua wanga le lei ele tua ali tele o taimi matausanga male tele o senaturi male history mai lava le taimi o ai kupito le polonga male sasa ele tua aisa ona o le fia tapua ile tua ai fia tapua isi tua o le soli fianga ma le alo lofa fa maoni ile tua e lua lai tu ai ngata two kinds of characters mo lawing ai loa mai e foi e lua foi i tu ai ngā whaavavau two eternities le mo mai i e lua i tu ai ngā whaavavau i e mo mai e le tala lea e i loi le nei whaata oto Yesu som tu wafini e lu olo i eini whaavavau se lua olo whaatali mai olo whaatali mai mō tangata malava o a nei whaavavau e lua whaingo fia mua o lai whaavavau lua o le mālai e whaavavau o le afi e whaavavau ai sa ua whai ai Yesu le nei tala whaata oto ai sa mo whai Yesu le nei tala whaata oto e whaata tau i tangata ni e tōlua o le mauoa malasalo ia maaparama a wawa sila fia le lava Yesu e lua fo i tu ai ngā tangata o lo ola maso i fua le o langa le nei taimi nei o le tangata o lo i elana maftanga ma le tua ma le tangata e matuai le ai lava sana maftanga ma le tua e olo fia e olo sa oloto ato no i tele na mea ai le aise alofa le ai mase faa moe there is no hope i lona ola e umaloti e leise si me faa moe ai i le lumanai aisa le aise maftanga ma le tua o le ala se mea o mai i tātou le nei tala usam tu wafini what shall we learn what's an application for us ala le me tātou te maua mai ai e iai le faa moe i tātou au tātou wolai i le nei o langa le tumau pe a fai tātou te maua ke riso i o tātou soifua i lo wola ma lo wola ma talia lana upu talia lana tala le lei ma olai na o Yesu o ia tātou te olai veli yoane sulfafa upu ono wa o le ala upu moni ma le ola e le aluatu lava se tasi le tamā pe a le ui mai a tau lua ai foi ma le whaasalanga e whaavavau e le ola e whaavavau ai foi ma le whaasalanga e whaavavau lo whaatali mai mō tangata umalawa e te ina le tala le leia Yesu Keriso e le fia ola i se maftanga ma le tua e ola fia ma ola tele mea mo le langi nei e le se alofa te le upu moni o le tala le leia Yesu Keriso amen ma ua ia le talia ina Yesu e whai malii ma whaola i lona soifua tangata ia latu te maua le whaasalanga e whaavavau Nang le famili yoane mta mo move po suma le lua a o ilato o e Natalia o ia Yesu ma fatu tu e lon suafa na vatu e le manuia e ta ua ilato o atali ma fa fine o le tu o fa na o le tu to tangante o fatu tu ya Yesu usum tu fa fine pe auti lato
e alua e lona nganga i le teimi lava lea, i fea, i le langi pe aoti o ia. Pe a whai oti a ola o ia i se o langa wha atuatua. Ta ua me o tonuina. O langa mama. Ola i le li. Iai le maafitanga ma le atua. Ma tau. Ma ua wha maanga lo ina ngang sala i tele. Whamaile o ane tolu whepe suma leono ma sani un tātou wha longo i ai. Wha pia lava o nā lofa mai o le atua ia i tātou. Wa le lololangi o tātou. Wha pia lava o nā lofa mai le atua i le lololangi. O le lololangi o tangata. Talking about humanity. Tangata. Wa ia awina mai ai o lo nā tali pele tu tasi. Ina ia le whano se tasi. E wha tua ia teia. Ai e maua o le ola e whavavau. Amen. Afo i ele whai upu e se fulu ma le valu na iei upu mātango fia na iei so whai tauina antunga mai le Ioane lava le tolu. Alono whai upu e se fulu ma le valu e whapea alono whai tauina. O le whātua ia teia. E le whaasalaina lava o ia. A o le whātua ua nofo sala nei lava o ia, a wā e lei whātua lava o ia, i le ingoa o le ata li e to tasi o le atua. Wow. Ia mara whai upo tolu suma leono, e whapelo na whai tawina. O le e whātua i le alo, ua ia te i lola e whavavau. Listen to this. A o le whātua i le alo, e le iloa e ia leola. A o le toa sa o le atua, o lo tu mau lava i ona lunga. 2 characters and 2 eternities. E lua i tu ai ngata na ola, e lua fo i taunu unga o nei tu ai ngata e lua. O le mea moni, usum tua wawhine, o le oti i tangata whātua. Wana o se te anga mai le tino nei ai whaatasi atu ia Yesu e le nu moni le langi e le teimi e oti ai. Pea se whasalonga whapisnisi a teito le tau oso mai. Whamali Filipi mtau mua le whai upu e lua sumal tolu. Awa au wha le tonu i manatu e lua. Whafonga le upu ia la apostolo Paulo. Awau au wha le tonu i manatu e lua. Tangata le ola. Pe oe mau le temi lei. Brothers and sisters in the Lord. Me le apostolo Paulo. I am double-minded. Whamau wha le tonu i manatu e lua. Whamai olo ia teau le manatu ia o walu. E se si whaapunga whaingofia ua o mana o le taimi nei o te oti, ai se ia walu. O manatu ia o walu. Ia whaatasia o makeriso. Vaie. O le mea lea e sili o na lelei. Pa mai Paulo. O le manatu lea o manatu iai. Wa o fialu. Ai fialu ea. E fialu e whaatasi ma Yesu. Lo ringa o le taimi ai o te ei Paulo. Mai Paulo, o te whaatasi atua ia Yesu. O lo ringa lao i le tātou te lo mai ai le tāu o le tali o le tātou fisili. O le anganga o le tangata. Le ei si mea la tu toi whaupea ai pe toi whaatali ai. E alu sa o lava le anganga o le tangata whaatutua. I le parateiso. I le meolo i ai le presence o le tua. O inala e whaatali ai. Mō li toi tū, mua. O i nai whaatali ai. Nā fōta ua mai le, mō mōrko nito sfulu lima. Mō mōrko nito sfulu lima lono whaipue lima sfulu mal whā. Manino mai nā i upo le apostolo Paulo. I ana o onga ele tūlanga o le veo i tātou. Ma tangata suia
e le teimi i tātou te oti ai, a misa o le teimi e to e fio mai Iesu. Momoko nito su lima alo fai upu e 5 e o 5 su malfa, pa fonga lei. Le ausoe, o la upu le nei, e le mawhai o na avea o le malo le tua, ma tofi o i lātou, o iai tino a ano, ma toto. Loringa e le mwhionga alu le tino le nei, i le malo ke riso, ma le langi, i le tino anga sala. Mai e le fai fo i le ola pea, ma tofi o le vale. Fauta mai, o te tau atu i atu tau le me lilo, e le mamoi tato uma ai li ua i tato uma. E whaafose i lava o le ema o le mata, pe ai lia le pū wha uma, a wai lia lava e toi tutu mai ai o e oti ma le ola pea. E li ua fo i tato uma, a wai te tau o na ofu le nei tino i vale i le tino ola pea, ia ofu fo i le nei tino oti i le tino e le oti lava. Pe a ofu fo i le nei tino le vale i le tino ola pea, a ofu fo i le nei tino oti i le tino e le oti lava, o na tau nuua i leo le upu o tusia, ua wha umatia le oti i le manu malo. Na e tala noa mai nā i le teimi. I le teimi o le awa pe nā o na o mai ai le teimi o le toe tutu mai o le au wha tuatua. E mai se o le teimi e toe fio mai e Iesu i le sitianga le au pa ia. O ina lea e tautala mai ai le whai upu lea. Po o ia e fioti le teimi le nei i le wha tuatua o le wha te tau le whai upu lea. I le teimi e toe tū mai ai le tangata na oti o ia ke riso Iesu. E toe tū mai o ia, mai o na whafo seilea. O na li ua i lato uma. O la wingo le upu li ua transform. E ave ese le tino lea o le ato e tū mai tūnga mau. O le tino e pala, whama o le whale apitanga e suia. Ai au mai e le atua le tino whaale langi. What we call a celestial body. E sui ai le tino ang sala, e wha ofu ai le nganga o le tangata lea nauti. Lea na separate. Lea na iporateiso le taimi e wha tali e lona tuetu. Lea ua fio mai Iesu. O nganga umai o tangata o le a wha ofuina i le tino wha le langi. Ai toi tia i mai lalo le tino lea o tuetua e le palpala. O le tino e pala. Le fai mai le fai upu mua le fai upu le tatu fai tauina. E le fai tau i le tino le nā male langi po o le malo le tua. E ulu fale iai le tino fale langi. Na fo il mo te salo ni e fa fai po su tolu o sumal fitu. A o le teimi e toi tu tua i lau fatu tua. E maua o la tu tino fale langi e fa tasi e tuai i le ali. O lona winga. O le tali o le tātou fisili e tau whaavavala mai le teimingi e lua tele le tātou tala noa. E lua lava mea ia ia nganga o tangata pe a whioti. O le tangata e oti e leo ia ke risu i sulo na soifua e alu ia i le afi se oli. O le afi e whaatalitali ai mo le teimi o le tuetu. O na laua e lole o le unga muli tātou tala noa le vai asolea. Toi tūle le whaasala le mta upo e lusfulu tu se whaling. Ai aoti le tangata o lo ia ke riso i tu. Le intermediate state le tātou tala noa o le anganga. E alu le anganga o le tangata e oti o ia ke riso i su. I parateiso. E whaatali ai. Le teimi e fio mai e Jesu. Ma tupo e lo le meleng tātou tāua nei. Suia whaafosei ai. Le whao fuina o le anganga lea. Ma le tino fale langi, sauni e ulfale i le malo o ke riso le mileniuma. Ia maso so atu ia ma le ola e whavavau, e muli mai, e pe ona ta ua le tuse whalinga e lusu maltasi ma le lusu ma le lua. Ia al teme lei, te loa ia la talatu le tatu leina, tolu fitu ta silima i tolu, ia lewa emo ma le tatu masini, ia fa talofa le tatu wala mua, talofa,
Tala fala sunga poni ma la fu manui la sunga ma na el mta punia pia. Talofa, Tulepa. talofa la tui, ma lo lo so fu vanes swafa. Ya le fa ma lo fo ya fa tai ma na te pu kalame. Ole me ta wala val tala fa ta o tu para Yesu lo te pikia. Usa ole me ta wana ta mai na ele fa lo fa unga te yoti. Manaya. Why it's too late to change your mind when you die, according to that. Exactly. Manaya. Ole foi me ta wa. Matolia ana le o tu so thing for years when see le no see le fa man tungo lo toto ole sawa. Tu so thing for na the cancel ile fai o le fai le tu mo le ya le o tia ta ma eva. Tu sa wa tu se nga la va sing lo thing for cancel thing to ai Malaysia me taua from Talang. There's only two options available to us before we die. You either believe in God and enter into heaven, or ignore Him, and the devil's got you in hell. Just two ways. Maile mantei fitu foi busu tolua ala va pia pima la va tele mana ya. If you acknowledge me before men, I will acknowledge you before my Father in heaven. But if you disown me before men, I will disown you before my Father in heaven. Mana telele fa so male fiafi. Malaysia Nele ole otia sa apena sa no sunga o ta te pala e fu atal tonu le tua elise me pole fu pe auto tanga o ole otia e o tia tanga ta ela pala ai o sa uni atu le sa ka como kai ko mo kwa sa uni ya elise me pala e fu na alve sa wa lo makolio Yesu mo le oti sa por ngo il po mana ele lo se te mi tonu mo fa ya poni mo ta po mana fa tu le fa ya long mal tato por clame e lo fa tele atu mana fa soa fa se fo fa talo felicitato la talo fa poni fa o mo oe Antonina le maro si faftai ele li dile tswa lang po kalan malo lava mo pa mala ina foi ta punne tula le po ya ile atu e moni ya sa nganga wa le ya tanga ta le o tila wa pe sa o sang nganga pe o le na mo so lista wala le sa ya le otia le fa pe e sa unina o mai le le lo temi o le otia o mai le otia la o sa stai tele la poni mo po kala me fa mal mai na foi ta mai foi le mau woman mala sal ma na ye mo ya ta la fa long so ya e tu fa mai ma tu ma po wa tili ya fu il mau o ia malasa e fa stai tili la po ni fa mala mai no le fion ali tua ia lo fa tu mo o mala ainga ia fa pe ko le sunga ya tai tu ia manuia ngalo ngali po fa tu fa tili la ya tu tira tonina tai mo le fa so ma tu fie fa tai lang mai ia ai fa so fuina mo nei po ta fila il vas fo ia fa so fo nai tau whai mai nisi o lo fia tau whai mai, tātou leina nau a awano atu, tolu fitu, ta se lima ima tolu, ia e te walau mai ai, pa e se me te fia whasoa mai ai tātou, ta upu nea fiafi, le tātou talanoa, po le ale tūlanga o le anganga o le tangata le teimi o ti ai, po whea le mea nga i ai, ia, le whai pe iso te le tonunga, e whasoa mai nea fiafi, e le tātou telefoni o le na ua awano atu. Ai, o le tāuia, o le tali lea o le vaenga mo mua o le tātou fisili e pe o na tātou talanoa. E po le ale me tupu i le anganga o le tangata pe aoti. Au tia role u tau vala mai pe o na o tua se tali i le teimi o whano.
o le fisili, o le ale me tupu, o le ale me tupu, e tupu li te mi tonu ai oti e le tangata. A wai oti lo le tangata, wa umal manaba, wa umal manaba, lo ingal woti. O le ale me tupu i le tangata le te milna. Ia lo tatu loa o le tino ai, ia le woti le tino, le la faia, ngai o inga fo ima tūlanga o le tāpenanga e, le atanu le tino. A o le a se tūlanga i le anganga la o le tangata, pe auti. Lea la e te umwhai ele tātu mtau punefiafi. Te uwha maalma la matu, e tali la, e tusa male fioti e lauli e to lua, tamai e to lua, o le si tamai le lei, ka talofa le tātu wala au. Talofa lava. Mana te fora suka. Talofa te, malo lava, au mai oi. Mami fasa kai. Ya. Ola ngongo vanga le mele le. Oi le sau noa? Lo dua. Oi, talofa le dua. Malo na fafkaya mal pakola mela sung. Ya, ya le. Ke minge ole, mo leoki kai minge ya. Kai minge wa le o ko ku yesu mat ku ma mo leoki ya. Mana ya. Ole, ola te gongo. Kai minge e fuala lo kusale kai minge a eoki ro. E fuela wa mi o mo lo ko nga e pena ka yesu. Ya. Okay. A whainga ka diele li mai wha maongi. E le wha kua si lau pasi ke mananga sa o le lanti. Yeah. A whai whare kongru ka koa mio. Ia lunga lai e le aru dunga e aru le lok. E lunga kir kongunga e. Mana ia. E le ar sa o pasi e afe a. E afe le pasi. Ai ar sa o a fai ka die su ka ngi mai fa maungi ya e ar sa o ale malanga ile langi ana ia usore kong yo nang sa yo ka ko dio yesu ana ia ai fai fa de kom e ki ke e male ka die su mfale fa maungi ya e di ai lai de ele e o ka ko mele mo wo ia la yo so nga ka ko ngapong after tele lava mana ia fa so mai a luluai after tele lava lava mo ka pu ko e fa nga ko fa ma ro si ai me ro fa mo ka un ba pe va vai si kai alei alo fa le tu fa mo yatu ia to e felo e fo le vai so ia fa se fo na ia fa so ia o mai atu alo lava ia na mo lava le tatu no pe isi fi vala mai ole pe o vai ngalo na lua ole tangata e le italiana Yesu wale tatu te wo monta tu fata wa ina la vale vai ngale te atu ole tangata la le italiana Yesu mal fa ole tanga ole ola ile o langa le nei o tangata na te il fa ole tanga Yesu a o mai la leoti e le o manino mal tatu mtau o le whaasalanga e whaamavau lo la tūtau. O lono winga. E le se whaamoemoe. O lono winga sa aula e pei lava le mau ohaleng tātou tala noa ia nei. Le se loto alofa, le se matau le tua, ola i tuina naunga uma o le olanga, whaalongo le upo o le whaaletanga, ai le taliaina ma te tee. Ia, patalofa le tātou walau, talofa. Talofa lava. Ya, talofa. Talofa lava le sunga. Oi le sa noa? O Ana. Ana, ya, malol Ana, ya, sa noa mai. Ya. Ya, vamos a la cafecili. Ya. Ili porkalame. Ya. O ngi ke fia e falongo ko porkalame ale au na le tu. Ya. O la oficili e vingala wa ye meka o le esikeni a. Fa pengi la o no langa ia o au ka o mo kingo ama o ilo lo ko mawala lo me uma fa penga. Ai nga o walu lo va pela lenga o sika mai kai mianga ye se pe va fa ke nga wala vela kavali. Ya. Ia wo kai kan la vea ia ka o ke ia nga. O fea ko la ka ko nga ka ke ku.
Es el Mario la oficina, ole mo kualo lolo al oficina, oya. Wai ni ka o Exkengi, ya, la ve lungo la wala. Lungo la wala le wa kai ka ngai da ka ngaka ngala vela ka van. Okay. Maka okay nga. Voy, olongo winga la ke kinga inga lo la ve ala ke kal ngaka le. Ai los ke mi le inga I kai or ke minga kaunga fa sanga I ro I le li ima. Ai pi ngi mo fa de kongwa. Olmo ko aula vale ala ngaka la oki ala. So la oki la oki ala fa o ke fia ko ai longa pingi le inga o ke ro la. Ai te loa le tali ana. Ai te loa le tali ana. Ia. Ai te loa. Wala ngā ke fisiri mai po whea lai ai. Te loa. Ngā o le atua ngā ke loa le mea ngā po whea. E o fo I au. E makua I o le whai ase wha msinonga o le mea na. O le telefo te mie whio te I tangata tātou whalongo I mo meo tau tinonga wha mai. Ia o le lei o sto ina o te loa la o I loa le wha o te loa. O te whai te ai whai se mea whapenga se tala whapenga ana. Aisa, ngā kasi al whamsingo. Ngā ke I loa le tū o tau nuunga I lua iau kako kako le whiawhingi. Po o le parteso, ia po se oli. Ngā o le atua ngā ke whai al whai ungo le mena. Wa o le stangat. E wholinga mai e whaalele leile o langa I le vai e stangat. A o le atua. O lai makua sekia. Ia o le singanga. O lai makua whapea. Ako koa meo ma. Ia a o le lotola. Ia o lai silfia le tua. Ia o le tua foi langa ke fifilia po fea lu il tangata il me ilon tau nunga. Langa leng tau no mo meo whaavavau e lua. Ia o le mea langa o le mea le tua fifilia le tua le whaavavau e o I tātou. Ana. Al manga I o le fisili. A tuku manatu. Taila vai lau sunga wa. Tai ma e po karame. Tai. Pamani e le li. Ia. Alofa tele atu. Pase fua. Pase fua. Ai e fisili ana, ia, na e maua lava lava no e tasi pa fia walau mai, I le tātou programe le fiafi, tolu fitu, tasi lima, iwa, tolu. Na. Ole ala le mea, ole a tupu le nganga o le tangata e oti, ena tele I mawaina Yesu, ma te e le whao le tanga. Ma ole au noa ma le tua e pe o le tangata mauoa. O le talila, e tutusa le lei lava ma le mea e o I le tangata whātua pe a oti o ia. Tusa lei a mea o I tangata e to lua. O mei e tau o no fuanga e malo lo I ai nganga e whaatali ai ia le teimi e o le toitu. E alu le nganga o le tangata whātua e le no fuanga e le tu mau. It's a temporary place. O fea, por a teiso. Ia, matul tātou av noa le tātou fisili mulmudi. Talofa lava. Talofa lava, lau stunga teta. Ia, o ile sau noa wha mulmuli te mata fusoaf. O toa. Ia, talofa toa. Ia, sau noa mai lo. Tai lava mo lava noa. Lau stunga le. Asengaina. Ia o au e ki se asa au vidia o ke whalongolongo e o pokrami a ngai ale whalongolongo o vidia o au skanga kai ia o au skanga sau mai ai sa po o foio o pigi ale e loko maleanga le o anga fo le loku male ya wa pa mo ye fo ye vi mo se ko le tengi ni ma bi Samoa pa ye ma unge ya wa fa mo ko ye da ko yo fa mo ye fo le ri o mo ni ka baki Geleli ya le ya o do vinga no ko pra le ma ngai yo fa no longo porque me no will que le ta one o na se fa ku te de o we o
o ka loku sa mo o mai ni se no o le ko se no Alfa. o mai a dia so ia va ku foi lo tu ma va fe o fai rangi fo la mo se ko ruanga mai a ungi ai talo fai ia ko era o ia ma le ba ro fo na mai le i ya fa o ko ruare e ma liu le ki na dai no dai ki ko o i ranga i ora wanga ranga le fai ora do vai no la fa au mo ko yo ka ko mo va ko le lo fo le tu ya anga o le mi ki ale ka kalo po uma le aso ka o bia ku o zo mo le ri me o ke manga o e este foi o ki o va na le ni e mo o ke o ke mi o ga ke mai o ke mo wa mo ko yo ka ko mu le lo fo le tu ya ke o le ke o mai o la o ke mi o la ku i pu ya ko fa ora mai a o le ri o ke mi le fo da ko ma lo ki mo ko yo mai na le o mai ngi fa ba si no ka ki ko mai ka la fo mai o la kia wo skuranga le ia sa o kangia ko mai ma ku ai ko le ri e nga ngo ro ya le mama lo le lo ma lo nga lo fe to ia o e lo tu nei te mi o ise ka le si o e o ma ke mi nge lo so ke ia lo te lo ia o ma ko ai no ka nga ka te tiango ke to o pi o ke ai nga e to wa nga wo ke a mi te lo ta ia to le melna mana ia po fo fese me e ala lai se lotu ia e fili le ia fo le lotu elu ia e la unga ile upu ma le lofa ma le fa mauni o le tua ia ale fo se me ia le ave no ia mangele la lotu e sauta lotu ai tu se alta telefoni le te vala o tuai ia na felo sta tala mo no foi asi oi tu e vala mo foi a teito ai so peni tu se alta telefoni le ia ma se si fo le malu le tunu fa fonga mai ia tu foi la loia na io tu swa foi na ia ma tu fon talo ma ia so e wa ia fa malo longa le tua o lo tasi o lo lima lima valu tasi fa lima ia e msale uma to e fa manino atu le fionga ya teito pe a uma por clame ai alo fatele mo e uso toa la ngona lava le lo fa atu foi ono tulanga e pe ona melte utinonga ia ai to e tom fai lo sa to e foi le li ima tom fai na ye ya no manga luenga le tu e ngai lu sui fua a me se foi fa nau e lo fatele atu le fia filanga le uma ta taimi God bless ia God bless ia fase fua ia la fai ulta tu tal tatu por clame tal fa te tele le tua ia la malo sofa ni po ma to vi oi ona la upu fa te tele la upu ma tu fa longo ai mo foi le fa mal si au mo ma to me se la vo tangata lo ma tu ma futa i lungo ma tu por clame ma tu siti atu le tua tu la epa Antonina le uluai ana e me se lava le tama ya toa le tua e lau fa malo longa ma lau fa mianga lo fangia le nau la tu nei a me se fo i la tu uma ma futa mai pea ma fa longo i lau upu le po si ti atu o tangata le tua nau lau upu i eile nau tele e te talim fa manuia i la tu mana onga tino ma le nganga na tu toa i lau fa mianga ma lau fa malo longa ya te ma le fa nau le tua i ona tiute fa tama wa le tausi o le fa nau ma le ainga ia fa mnia ma le po ta ape foi lau whainga luenga leo leo pui ma tō lungo la wala fa manuia i lo tunu maua se whainga maro long file mul nei po manuia fo nei vai aso a tō i lo wang le lei lo mātou te talo le ala ia Yesu lo mātou lii ma lo mātou whaola
Amen. Ia, tātou por klame la sa mo le fui fiafi ni vai aso i fa mo moi. Ia la tātou to e felo ai foi. Fa so ino tātou por klame la. El tātou mta upul vas fou. Le taimi ia, ona auto ona le Poni Fonoti. Fa soi fuia mo le taimi. God bless you all.